Mwana wa mbezi nengwenda kusobanga chadi I know always. Pole. Ngaya naku purity. Yes, otondo nina kutabisini sakana musiaisia wa channel cha Athiani na shambiki wa Athiani wonde bala withiwa utusiaisia kana wende na utwiloela nikana na kuyenesa Ndambuka ya DJ Nomanoma omundu siu jandwa ngina pandu peta wa mulolongo kwa madamu wita wa Purity Muthoki na Purity Muthoki na thina wi pandu na ethitwa thino siu na yikala na bwe umesie lakini tina wa kukwata ripoti kana ni wakwatie mbanga no sioni kenda wese kwitha na Ndambuka ngaliko sio mulongo nibikie na umona nikenda tunenanie na tuisamania kanywa na junde tekanino niboni pa mulongo kwake nyumba na ningi madam Nabika obo wako Karibu sana. Asante sana ni wewe Purity Muthoki. Purity Muthoki na Purity Muthoki. Purity Muthoki. Purity Muthoki. Purity Muthoki story ya kunini miwite na wewe ni tekala ngapi na tele mboto kiyote lakini wewe kwithe na mbio manda namba nikenda ngukwati na indi wewe kwithe chuma ni ki kapu ngwati namba yaku na manda nikenda indi nuke story ya kuna mikishe ni na timu ingi na this story ikwenda hotel natonekana kwa ndwala indi methoma athimiwe lakini titabito vikabunu ndo kwesonanga na details sisio baadaye nende na Musee Wakwa ba wa Ndambuka no ya DJ Nomanoma no ende kumana mekono tena moko no ende kumana hii ni chauche kikie nikienda wese kwithia moko twina mo na pekangi wata na thina umile ile ba lakini tiambezia watoto wambezi ndi na masiro makumonde na umetoka kamba wiba mna musiniba Musee Wakwa masira makwa nenda wa Purity Muthoki makao kumanga likosa kisambumbuni otroine wa chama boy nzomete meduma primary school nina mini school mwaka wa 2014 ni wa mini school na amina form 4 kana college na amina college wa NTwa na mina college ne kadile ne nyakwa nondo nyakwa a business woman so woni wita mbumbuni bumbuni yo nebo mwana atesa ngo embotiki ukaenda umutetheje nyena mbiyo mutetheje huyo mbaga wala watotie mwaka wa 2016 winyako watotie pole atotia nondo na imwetu umwe ange na ome kutote atatu no gieno uma musi nondo na ina kana no uma musila no ni maisha moma we winyako wokie wathala yuozwe nyagwa mina kwito wendo aende ya wathali lobu kana no aende angiye na wo brother kono walikilebo aendesia la walikilebo we wokie wathala wathala nondo na ina kana ya bidini lo bingekara ukamande kana ina tiye kana musi na muka brother wakwa nino miena thi lobi ngaliko sake bera ndina kwata ya hotel na mbio tuko kamboka duati kana muka bro wakuyu ikenda uko kamande na mwetikela nonesa akwata ya hotel wa mbisi yotho kumabuya mo kuwa kusafu uga thukumanga bandu bemidena na thukumie twase no mwaka wa 2016 okana kwata boyfriend 2017 twatuma ndo 2017 yesu twatwana matwana 2017 yesu yusu ekala kuilobi akela ja tumie ndo nundu challenge zila na betelete puna thukuma tubese ndo nini numa thina mama tumie ndo awo nyendia mwito twao
na muzi withengu na ithengu obo so you are moto na watu wa no wako ni wendeo na kola come we stay story ndasa nyena atwa ndo ndie kwa mwanake although no twainda odotumire ndo nyela wesio ndo visually ndiye kana watu anire kibetikingi ai kibetikingi na kalonja kana kitothi kya kitothi akithere ai nda kithere although mengaleta miaka 5 na wene wathai ai ila wa menukisye kwa kibetijija manangana no twani ndo chacha bakubena kwa nichogie musi jambi yaite thina jambi yo numanga nyino ndo na mwito yigala musi wesio kilobia kamande nyina mwana ndo kebetiki nikyo numanga ndiye kalawa ndiye sike na mabango mo tusio kecho ilobitu kekalepo ambie sawa ndo mundu mgozo ni nana akambia dawa mwa wekalabu nyendike kala twasio kilobi no kana byungwa we wake banda abingwa we wake banda nambio tamboka nambio tamboka yo kiambia kwete thina ndo customer yako sasa ume nyendio wange wana kama no ambia begela ni dhani ndese ni na mwingine ni dhani ndese na nyendia ina simu ayo si simu yako ena mweda no ya kampinga chani kale nomba na binga we ne kala nomba oga tuliza akunanga ngo ambia nitongewe na tongewe na kwata ni sana kuta chips customer zao menoila ambia yu ambia ne binga we mune kala nomba ila na ndiye na binga we ne kala nomba no ambiye ka usasi onde nondo da uma we yani the andevo kwasi ndiye kwa best kwa yete thimbia ndiku wethe kala imbu ambe wakana wethe kana ngambio okay kana ngambio mbia mam twikondo kula kwa mungu kaleko siwa wa mwezi wangu ni serious kana ko gwambu kana ke ko mwambio kana to thenze ithionde ai na kana kani kake ai ni kana wogete yako ni ndandwa ni ndo kwa kana yasi anake yewo wogie ambia ko ambia ka onyena kwa tanzania kara neno kwa mwe wakatatu corona yekali nuna tele school zekara siabingwa na sekana ino chakana nene kati ya muzini kara nisioka weyani nisioka yani no kwa manda we nyene no kie neno kamwe wakatatu ne wokie musi wakatugite kwa yangewa nena mwa ndio siokani anake aibo ilombikite ploti nimbe wakana bekane kama menie ko giga biga bantu kambega ikwita mundu cha ondati mundu atinda amboite nyena sindika la kwiyo mesebu kana ke ko miangoni ona kwa mwana ni kala ndiboa nyene no kie na kala musi yuo wasiokie musi okito mbese yu ibinda yu ambioka yu ogie musi maramena akwezite ogie la ondile okala yambe no gieto kala bitwanena kwa makwele amwe wendusho na mwana ngebinda asiogenge laundi yakele asoka laundi yakele nyina mwacha njusoka nebe akweta atumia nyoma sa moto acha nena kola ida kwa ndiye atumia twa kalande asiasa kala mundu kala maisha la make ida uniwona amo na mwanya ndira tikwe sotwa we ngeda omeneta ku kanikala ninyoka ambia sawa muzi wadonu we kalega la mwe adandatu niwo wokie kwitu oga kwitu nondo nyauma bwina mo block ye wethe ndongwa je simoni akona simu yethe akwa akamugula twende yara yaga mwa twende nesa biwa wokie mwe adandatu ayuka akengethe akwa ni muyecho ambise tu katwika lenge tunene nondo yethe akwa wenda ashulika amwe sawa ya kunda ukulio na kana ukulio nda ngulio na mwana usio ayuka nyendia sikana nokoka ni wogie nondo abigie kwitu kinu saa 12 ondo ithia akwa waile hasi ondo amui abige saa 12 sia kwa chika nasia wewe sia ya wewe nondo twekala ku mulolongo athoko makapa na jimusi ujuzi athoko makapa wekala ku twekala ku kumwene thia ku tena mwana usu ona mwana usu ko uju ayoka muzi au miba mpaka mbumbuni
Okay, the akonethe yako simu akonethe yako simu amwoke kasoka lake baba kube na musi bumbuni timbumbuni dutumia ngoluni ngoluni ili akwe waendie la waendie amukule muthoni wotume acho amutavya ebe agunonyusa iya muyoke amilo amuyoke amekiyo ni wamilo bio moka muzasita tosaweyo mene yagu ndiko lona eza izo sanso ide akoka ambita ila ambiti na amukule wembiti aja onza uyudwa nonda bese banombecho ambioka ngotavya banza inondo muka brother kwa ebo ambioka ngotavya ndatombane nyeno nomala ambie mwemi ndo akuta bange itini munene na mukule dada shuale mundo ndo atani yembe watumia na mbeza ino tuko saitatu okita kwikata ba ethano no anda mbizia leo kamutenda nicho ile akwethe na no mile mwe aye mbia ye nda munene ando makita acha kweliano na mwethe kunena ida leto nene one munenge ngomba bikwa brother akwa komebo ata panikela wesire jana Athiani si ile akwethe ande kwegwa nyawe zine jango na dada na mutia kunza na lika bedroom yako lana likilewa ndio ka mwana osu amweka le sitting room amusabu amwekisyo ebe aguyu amwekisyo amwe adela jawe mwetu ngoi tolieka ata nokokela munene na iwa mwana osu amwe sawa muthoni tata mana tata mikata uwangela kasoba kange ukecha oketo nene Iwana etie there. Ebe agwedi awazambeza we. Awazambeza na ali. Amutia. Yule la wanengiwe mbesa. Au malali. Mwana osi ambita la nditatu. Na mwe kono sia. Ndizi ukita ko tuko. Ero Athiani isi. Ambio katonene na mwa za izi ndina sio. We. Yewe zina akoma inolo. Kana pe mumndo sitting room. No ale goji. No ale kwa. Saita no sio tuko. Saita no sio tuko ni wone vya mundu. Musingamba itu yake to ba loiti to mwana. Kwatilile kiala. Na yele chekitandani. Yele chekitandani matanda ku malika. Kwethe nditona kweyambia. Na seizu wethe na telema. Na telema. Nambiyo ugambo. Nambiyo ugambo. Ngo siecho ambiyo mbita. Akwata ngingo. Mbita. Akosia chauju. Kuita chau. Moko. Imbira na moko na mwecha. Abalukela masanduko mangwa. Abalukela masanduko mangwa. Ndumale chaju. Ndumale tano bingie momo. Momo anza. Na binga chau na kibuli chau. Okita kibuli. Ai, isi mondo we bangite. Okita kibuli. Lana mwegize abaluka. Okela go wakalila na asira. Ndiye kanena Kivanga. Ayu Kivanga umyaba. Kivanga dinuye baadhi nikite Westin. Yuke banga iwe wakalija ya ndondo na ngingo akwetu ambiniye kuna yu. Na kuna Kivanga jesela ba. Chao kale. Yu tambiyo ngangana. Yuku kalje baba dilito na menga buika medo. Yeah. Twambiyo ngangana. La twambiyo ngangana. Na ambiyo ndila moto nya ambiyo siyo. Ambiyo siyo moto na moko. Watilile moko manda. Moko mabaluka. Ambiyo za kumuya ile la kitanda. Itilanti. Ndi. Uko ibaluka. Osa kuko nge. Na mukulia usema kweli uke. Saizi ndugu uono dele. Ni uone yani moko ema ndiona nikitona droitila. Hai. Na mukulia kusema kweli uke tombua. Ya saizi ni magwite. Ejilanda kameo kima mabati wolo. Ai. Hai. Na saizi ndo wakiku mbu. Yambinga lile. Na bayi mundu negwe ona omuko ka kwitana. Nimegwe na la mebye. Mwana usi wabingire muomo. Maya tula momo. Maya tula. Mega lile bu. Na meku ondu. No, hai.
Yu matema ku ale cha dibona moko makune misana madona. Mazoza. Yuma kitito nino. Atema baka umye. Kwa baluka ndile kirandani. Maya baluka. Moko mayitu hospitali. Matatumika matondo megeka. Na yuwa mwe ubirombo wakwera. Ambia kege nungile to kanena ndetha na konaki. Nondo ni yoni ane ya mwede nikwe kana wyak. Ndo ambiye wenda ka to anenge. Na mweza wende. Ela ninge we bangi ro kumbua ndombo. Kobe ya otherwise. Achoka ingi wangani. Ajoga ngi we ambiyo tilawe. Tilo kuku ngi. Ai. Na du saizu ando maiwa. Ndo menza. Na nimekwigwa. Mawi ambubo. Na na yuko uma uambu pa ando pa yana mususu pa mundu ume wao pa kaume taili kanatu. Niwe mogia monga mabunza. Onuete. Winya na ngite zeva nyangane nakwa. Mwana ga umana. Abingwa momo. Abingwa ndo masemba. Wewe nela umalile atamba isebu momona. Nyekela newe ise kilo kito kune wami. Na kyo. Kala ndi atamba asia sena mina nowe. Na kibanga cho akito kibanga chake. Kibanga yumala ati nika ba uchongo. Ati nikara yu. Yawe sin na osie ne bindo na kwa manebu. Yule ne fanye na kwa. Osie kibanga cho ati nika ba choki okwa bumoto. Atonete mutwe. Musee isia. Athiani nukugondo basongetwe. Tawapirusi. Mathaina la wisile ni mwasu. Can you imagine yuta makoko usiaishe kula konge usiaishe najua maana kama unza pekiwara ando amina wewe wewe wawe wazwe mom justice ara wanza wangate yune sie bakane wawe yune hospital na mindo kisanga kila kiokuneka eve akunu wesi kuma kula ndie kana okie mumile wetita kukwati ya kwati okie mwana gatamba idipo ala sure wana ndo alige one wondo modoni wekani alige vya kwa one wambu ko malatse mbete akule woni ko kweto kono amilo kwa kana amilo ke go nombe ai lazima niokulia hii yicha mina okuneka juu wandono na doa lakini yicha mina okuneka yu kila chati yini cha kutoa hospitali wa Rwangwara kana wakomie kwacha hospitali mwana ke babu kuito mwalimu wako ni wasimu wengale ewo ganda hospitali wote na tuwe wote nundu na mazazi ya tikirete kama matresini makitio ngwanza na matres mandi chacho ngalini nundu ona ngali ya anda kama ndinda kama ndu ya tikirete ana bikiwe wote ya naona ndio ngomete na ngone kidale za kulia na mumu watu ete ya kana ni mundu umuzikala mugwete na kidale za mbose Deleba asie mundu. Nyewe na miye mmegata mani saidie moko ndipika maema ndoki mali ite kwali. Wanena. Na miya mandile moko. Moko azini mama mbaliti mundu. Na mali kai ndi bima kutile kwa. Mando adhieta. Mando adhieta mambia moko maitumika. Mama tilile. Miya sawa. Nye na vidi na idila woni onge wodi nende moko. So you saizi mama moko ndo na mo beruko na
numekwalia muno so you were kana hospital wa ni mgone kwa kuota mundu uwe wesi la siata jitaisu wilio nyondi na moko wesi la siata purity ene zile za kwitha ndilangilonga kwe mundu kusema kweli mwazi mandethe yasia mpaka na miamando na zingani nikwe mambio tuliwe yawo wakuita kwitha ina stress mbingi muno muno ndiye nenga leo ndiye thambia kila kindu kwe kwatakana kanini kwitha ina mesile maingi muno ati nesile wike kona inya kwevo ndiye thana ezela maundu asu ndo mwana asu etha asi watana ndetha bata chance cho kuna maundu asu wakoni Hoy. Sibitali wana purity wakati lebandu bebinda yana. ngalle moyo Amoko wa the ajale chabungwa. Yuna interesting mbumbuni. Ambio interesting mbumbuni. Moko ma kwa na yani wewe na iko interesting. Yini mtamabo. Although no hospitali na ina thina mwingi muno. Ndo na ndwige wa kweka nigo. Umuntu no ndomba na ndo menene nae. Me asegega nene yumeise kundi thana na atilwa moko. Ndilo ne ngolo tsako. Ena meza agala nese labo. Ngaini wawese. Na mege ni mweke ngai. Na chulo hotel je no yu cha me kibinde ni. Muka brother wako. Na ga biga bandu wewe. Ndo nombe. Yuwe the taweweka. Hey pole. Pole sana purity. Ngaino kukone ande. So you muka brother go then tawando kwa dhukia. Uyo kumusi. Yuwe siliata. Ukaku. You 2021. 2021 kana ngako kiekawa. Aina miaka 10. Ogawa atwa mutu hospitali. Atwa hospitali mbumbuni wandone kowo. Atwa wote kulone na kometo. Although gana kayuko waga ina stress mingi muno ndo. Nikone tiki. Kegala yani. Numa hospitali kaiga ikio ya kita ingi kwa leo. Na mngula thine moyo ngule mama. Nga thokomea wono. Nona thokoma. Ndadia na kwikiunike. Twethe agana gena mesili. Kekala kaji ya sasa. Kama mtu na mwana. Cheke mwana. Ambia mamuna yumo ka brother kwena kana gero mutongo. Nguli nya mutongo. Etumato thambie niki. Kwiko unike. Twethe agana gena mesili maingi muno. Nina gendi na otherwise. Kaino always. Pole. Ngaiye naku purity. Relax. No. Take